دما خوش به تماشاوان و گوتر دربیسی فیلم جاره کدی انو وگریان بخلک کنوج گوتنن پیشین ما شغوت ناش با هفته جی مجوار حاضر کلی بیجه برال دنیه به و برا دیندار به کم هفرام نار میگلی نافچه دربیسی چواته دم وی گوتنی بمره مرحبا مرحبا سر شعبان وسلام شوي صعب الحمد لله انت كارت ناسك مرد بين عبد قلاتو ايش دربيسي سر شعبان از فرصه گشتم گوتنک پیشی گوتنک باو کالای بیجه برال دنیه به و برا دیندار به برا الدنيا برا ديندار يعني تم برا البرشعي ما بايا خزينه مر بايا برا ديندار با يعني انه وانصام بيدات ونصاب ويديت يعني دیندار به دکاره بس يعني تقدان بس مرن يعني رالينا يعني مر يعني بعربي مرن بمر بله يعني شو قصدي زحمتي سري درباس به و دیندار به المهم انه صعب يعني بله لما قلت كمان ير درباس دكاره او كماني خدمه بيش درباس يعني دقاده ده هي امريات نه بس ما مر يعني اما لا يقد راس ساعات خوش به سر شعبي مال وسلام انا سر شعبي مال وسلام مرحبا اهلا شوي صابر انت كان تناسبك اه نافيتا نبي عبد الله تجيبش دربيسيه اه سر شافا از برسا گشتم گوتنک پیشی گوتنک باب کالای دبیجی برال دنیه به و برا دیندار به والله ابيا ايه قوتي عقلي بناقشينه جبرق انسان الدنيا وديندار بمعنى خذ قيمتي ويتنه كرامته ويتنه برا الدنيا برا نديندار انا او دبیجی برال دنیه و برا دیندار به نرین اتت وی گوتنی دید نرین اتت چوا تا غلطه ابدا ذا ابي غلطه برا الدنيا بس برا نديندار به وقت الدنيا وديندار دائم نفسيته ويش كستيه دائم فقير ونزاني ويشبكه دائم شعبي العرديه بس وقتك اجا ديندار وبمرجي هيجي خرابتره اب نرین اتت ساعت خوش به ساب على ساب هلكي سباس مرحبا سر شعبي مساء شوي صعب الحمد لله انت كارت ناسك نافيتا نافي هشام محمد تجيبش دربيسيه الدربيسيه من سر شافا سر شعبان از برسا گشتم گوتنک پیشی گوتنک باب کالای كرم دبیجی برا الدنيا با و برا دیندار با بلد الدنيا بقى انا اف اشتا قوتنا هنا سر مرياض طبقه دبي بلا يعني انه مريمه انه انا زي ما حبكي برا صعبة بلا صعب انا بلا اف بلا دينار يعني انا انسان شخصي زحمتيه درباس والكيمانيه درباس وطنقايش درباس به ويلا كارو خبات صرفه بك ومتعبه ويخرج طنقاي وزحمتيه درخل طبعا جو شخص دينار به خش زحمتيه درخل كار كي خش زحمتيه درخين طبعا نقوله بله دم انسان زحمتيه درباس به بلا صاغ بلا صاغ بلا تمام ساعات خوش به هذا تخش ست شاي ست شاي ما ست شاي مرحبا سرسريم شوي سرسريم بوش صاغبه انت كارت ناسك عز عثماني حاج عليمه تجيبش دربيسيه حاج دربيسيم سر شافا سرسريم از برسا گشتم گوتنک پیشی گوتنک باب کالای دبیجی برا الدنيا با و برا دیندار با هيد ابغى تنوري برا الدنيا با وبرا ديندار بايا ايه معناوي معناه انه الدنيا با والدنيا با بما يا ودعي خوش بوا و قوي ببايا يعني انسان شخصي دیندار به شو قاعد ديندار شو قاعد ديندار به الا روك هي خذ تعالى بدي بمالدار يعني شخصي زحمتي سري درباس شو قاعد زحمتي شو قاعد زحمتي بيجي الا روك هي شخصي طنقاي جر درباس شو قاعد تنقايجي هبه الروك فريل دو هي ابنا رنا تايت ان شاء الله ابي سرسري خوش به وي سرسري هلكي سباس اهلا وسهلا سر شعبي مراتنا مرحبا اهلا سلامات سر شعبان شوي صاغبه ام دكارت ناسك از بشارع حجي كرموش قرانه تشقون دي قلانه روشا قن شوي روشا قنت برخوشه وصاغبن باشه
از پرسا گشته بکن گوتنک پیشیه گوتنک باب کالای کرم دبیجه برال دنیا با و برا دیندار با يعني برا ساغ به لناف أهلي خوبه ونمري به برا ديندار بعادي بله يعني شو قاسي زحمتيه درباس شو قاسي تنقل درباس روكي ورا و وشارع سربك ديني خوبته بله أما- خال انت تيجي ناسكن محمودي أحمدي علوش قلانة تيجي شغلانه هون شي هفتين أم بسمامي هذا زاري أبي هذا سر شافا ورتوا شاي خوش قلت كي خوش مشهد وحزدك خدي بك از فرصه گشته جيبكم نفسها فرصه قوم جاي كرت كرم بيجي كي. برا الدنيا با وبرا ديندار با يعني برا صاغبة وبرا الآخرة دنيا قشي المهم موجود به برانا منتهي به ونداب وشو به برا صاغبة ابنارينا تتي دي نرينا يأذن ساعات خوش به أهلا وسهلا سر شعبان قال كي سباس صاغبه تصابم شكراوت كان ساعتها وخش به كين صابن قال كي سباس كاري وباشي كاري وخشي شوفينر ما اشغال في درجه قرا ما ناف كولاي ناف شي دربي سيف دايد با شاغوتنا بيشياج بو في هفته مجوره حاضر كربود گوت برا الدنيا به وبرا ديندار به واتها ويجد بيجي بگومان برا مروف لدنيا به وبرا چواسي ديندار بو پريشان بيجي الا روجه كي وره وبرسگريك خو چاره سر بك اوجيانه برومت او خوش شخوره رافرينه لی مروف گو جیانا خوش دست ده و دمره هیویوی ده جیان ده نامینه جبر وی که دویجن برال دنیا بن و برا دیندار به اف گوتنا هان سر مری مرجی تی طبقان دل اف وقتها گوتنا پیشیاج بو به هفته مجوره حاضر کربو نهاج یان بر دویجن خاطره و هنر شاد و بختوار